Klithwai popo in rengin chibay kapuk cheu. Vai soon January ni sari 2026 kan papui pu darlin thang infimati hai na kan umahi amahi tin lai lekha thim eval aloni a ama chanchin toite indon na ai nei ding ani vai soon hin kan lom tak zeta hi papui nang kola kan hung leng thai hi mastakin lom thu khom kan hung sil bok che ni kalom nang kum examen ta kum samret pasari unaw ka papu examen uma som pathum ganna ne mai paruk pasal pasari pasala kay milay tak kana ang ni hunla ya ma lo ni thei chu thil ro pui takani mo ro pui tho so chu kan ni ma brief history toy te hang fil ka de kan chin lai chun par bunga kan na par bunga por ruk chen ka pasia chun par bunga in thokin high school kai ding Surachanpur ka hungkaya Surachanpur government high school Paul Som ka jawa Paul Som jawa chun DM college BA ka sang ka ko som ruk panga khan ka pasino ka kum nikan lawa high school jirtitun ka thoka chu jawa postgraduate Guwahati ka fe thano ka MA sang ka jako som ruk paku kum khan ka hong jo no ka Silmat Christian High School kan ingti khanam headmaster sin lo chela sang ka jako somred pani kumbulan thokin sang ka jako somred parechen anle standard khan te papoi sanja da jun akum takha ka jo kuret na kum ruk sung ka chalani headmaster sin bok mo headmaster bok Silmat village authority khom kan ninai nei no papoi Silmat village authority hin sang ka jo som sari pakhat kumai in thokin voisun chenin top thaklon kalani jing chairman mo papoi chairman chu moya umna sung po chairman sin ka thoa ama hung phingan thokin vice chairman kan ya tu hin chu vice chairman kan tanwa member pangai kan ta lungtraw khom yimani chairman nai nei no hi tweet pai sung tweet pai sung chawan no khovel pumpuya lungtraw popu association na chairman kalani jing tu chen hin papuya ro pui tak zetani anle kan lom tak zet hi holimna toite hun lu tak mi peka kan nupan chibai papui kum thar chibai la me ta lo boy